andu thanthatu ni matiwa ni thayo vau kwa vau na ingi 41 matiwa na maumesie mbangani nthuku ya lelo itino ambasi ya kampuni wa Takmid ila yelekele Mombasa kwangana chongo kwa chongo na iloli muthemba wa trailer ila yumite ngaleko ya Mombasa yelekele Musini Mwilovi katikati wa soko wa Kapiti na Chumvi kauntini ya Masaku. Mbangani ngiute olelu ni wa Mombasa kuthi Ilovi ya Ndweli ni matiwa ni thayo vau kwa vau mbangani nthuku ya lelo ila ya kunyangali ya kuwe 14 ya kimbene na iloli muthemba wa trailer kisioni cha Nyumba Nduni leloni wa Mombasa Road kilomita bodho kuma sokoni wa Salama kauntini ya Makueni. Karo Munyoki nokwelesi. Nembanga nthuku ila ikitikie lelu ni munene wa kuma Musini wa Ilovi kuthi Mombasa katikati wa soko wa Chumbi na Kapitiva kauntini ya Masaku. Komanda wa polisi wa Kalama Patrick Gaithirira ayikithia ndeto ini waweta kana mbanga ikitikie kavindani kala iloli muthemba wa trailer ila yumite ngaliko cia Mombasa yelekele Ilovi yuvituka ngali ingi na indi kukongana chongo kwa chongo na basi ya Tamid ila yelekele Mombasa na andu thanthatu matiwa ni thayo vau kwa vau na angi makwata maumesie. 2 trailers and a bus. The trailer was coming from Mombasa to Nairobi, and there was a bus heading to Mombasa from Nairobi, from a Ahmed company. There was overtaking by one of the lorry. So as a result, there was head-on collision between the trailer and the bus. Alama kwa tie maumesie tina wa kusembwa sivitali ni munene wa level 5 Masaku. Muungami munene wa maundu mauiti sivitali ni uo Dr. Daniel Katua ni wawe takanandu miongo ina na umwene moma vikisyo kukwata uiti. Vala 5 mena maumesie manene na maili ite kuandikiwa kukoma na alangi miongo 3 na thanthatu maitwa na mane wandawa. Aingi mayumite muno mena maina injuries na itu maita na tuiman discharge na ndawa na mayinu kamusi asuna andu around 3 na thanthatu 5 nundu tupokei andu 41 5 nimeadimitiwa pia umodilegite mao pia ungu udislocated pau kinyunyu abia ungu umito thio muno pio. Nake Minister Muveane wa uitiva kauntini ya Masaku Justus Kasivu ne womya wetano kula kuimateleva onthe kwitha mengunu na kutoa ngaline samati meo ya leluni nikana kuolanga siko cia mbanga na kwasya mathayu. Kila kwenda kueta kwa mateleva maitu nienda kumatavya kana ni menze angalifu menze careful ila balabalani between the na njali mbingi muno stretch isu ya kuma ba yande Easter kwenda ubika konza ni bandu bendito na ajali mbingi na nekule mateba baitu onthe mambasi mamaloli ona mangalila nini twende twi careful ila twaite ngali balabala ni maitu nikana tukikie kuola maundu ama anjani o kavinani kauna moandu angieli ni matiwa ni thayo vau kwa vau na angi 12 kukwata maumesia mbangani ingila ya konyangali ya kuwa 14 na iloli kisioni cha Nyumba Ndune kilomita mbuthu kuma sokoni wa Salama kauntini ya Makueni. Valala makwata maumesia mende na kukwata uiti sivitali ni wa Sultan Hamud level 4 ili vote ya vilingi wa mavo kumavaa Musini wa Masaku. Ni Karo wa Munyoki.